Kurt Waldheim, nacista koji je još kao mladić bio član Hitlerove stranke, početkom rata poslan na istočni front, sa istočnog fronta, kasnije kao obaveštajac prebačen na Balkan, komandovao trupama Wehrmachta, dokazano komandovao operacijama masovnih progona i ubistava na Kozari. Nacista koga je Pavelić 9. septembra 1942. odlikovao ordenom Srebrna kolajna kralja Zvonimira, možeš misliti, i kojega će kasnije, decenije kasnije, odlikovati i Josip Broz Tito ordenom Jugoslovenske zastave. Ovo je priča o njemu, ovo je priča o našoj naivnosti, o Titu u čije doba se moglo mirno spavati u parku, a za koga niko ne pominje da li se moglo u parku spavati u Beogradu 1945., 46., 7. ili 8. kada su Beograđani masovno ubijani, ne samo što su spavali u parku, nego su vađeni sa tavana, podruma, vođeni na streljanja sa prekim sudom, samo zato što su imali uniformu vozača tramvaja, poštara ili tako dalje Kraljevine Jugoslavije. Tito je sve vreme posle rata imao u svojim šakama, odnosno UDBA, odnosno OZNA imala u svojim šakama dokaze o zločinima Kurta Waldheima, ali Titu bilo draže da ga podrži, da bi mogao da ga kasnije ucenjuje za svoje potrebe, naravno. I Titu nije smetalo to što podržava čoveka koji je komandovao masovnim ubistvima na Kozari i u mnogim zločinima i nad drugim narodima, ne samo nad srpskim. Tako da napravio sam ovaj svojevrstan dosije, mada nisam rekao mnogo toga novog, samo sam pokušao povezati u jednu celinu, pa sad koliko sam uspeo vidjet ćemo. Idemo u razgovor sa veštačkom inteligencijom da vidimo šta leži po bazama podataka.